ti Sophan Linguistic Society of America to Community Linguistic Anongi Kipipon. Panjana long kido inki ke pangrang asa hemalong klembang phu pabat nang ji pusi ke hang padopon. Eastern Karbi Anglong College along Nithoma Parman luat hoi kelan. Kardom pini pramtan bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang tonpen. Karbia khailong isi kinang soralam kang thurpon theka kitab kitok kachipadu krobajoksi Security Sophan Linguistic Society of America tumpen Community Linguistic Anongi piponlo. Pirthe adang pialong akhai tin atumta amethang akhai tum kaning jewa alam kirim kibidun isi kithedung asong atumpen nili ajak dingklui anikan pen kitok bom ilitum karbia khailong kibangji akailong ove aparman kinang sot alam kitok kachipadu krupa puthak nangtar lipdonsi niliphan Linguistic Society of America tumpen Community Linguistic Anongi nang pipon lupusi Security so ahinpen chethanpon Perthe muni tum kaning je boy alama putha katar lip isi asong lo ala so asong atum se niliphan amethang karbi alam putha laki virde ji alam thedo an alundo an atumodo an se atam noi jat non la so iltum long alam mete laki tok jir pena vedet le de tur long se do chodomat amoni da tum thibom alam verbom la sonse nang do ko pod hala hai kirim ki bi onon phi phan ti than ki mum phan ta pen ke hala lam the ke ong ede da pot se lam the ke dure de pot se kar belam tok the ku ganen ye tum do seta lam the duma avema do bulte ko anlo ke do ka ve bulte ko anlo ka ve do bulte ko dag lo ke do ka ve bulte ko dag se ka vedetma la hai ka patin ni je farman ni li kedam tang penang an kep kre phone kana phrang pen karbiang long atok anu inglong arlok dam se osomar phan ke padok alun pen dang lok apia tu mo chi padok au somar mi thang jui thek lo bu ke padok ke bai la pen ke hala enur oso risomar postan me okajang postan me akoko din bang ke city pine kagos pen pine mobile miss call pla hai ave nase loan pen si latum Tiso asang ho kachithan pona tengke karbia khailong kachirap lok jasemet karkli ka phejo adamasar kithike jangalong pen kachirap pring alam theke tok kachapado kropa joksi pini arni Linguistic Society of America tumpen niliphan Bharat adet pelong pen hini angdeng Community Linguistic Award mate anong nang panong PC niliphan nang pipon loputa chethan pon Roshan Hanse report Karbiang Long live. Nilip MAC constituency kapardo Panjan Amrang Intia Rongalong kedo Muga Farmate Inki ki pangrang hemalong thang our saka vedejok non puanta chingthurpon thek thederlo Karbi Anglong Autonomous Council hinpen Karbi Anglong arlo inki ke pangrenga hin kapaching thurpon jia phanpura lakha inkoira pho Nilip constituency Panjan along sericulture asai kama hinpen kikimpon inki ke pangrenga hem kilang kapang krevi penajok nona bangki bangso hem along pen inki kapangrenga hin thang kaching thurabar sai longpon federation si thekpon long Bangso inki kapang renga hemalong kelang cari ponja phanpura chokidar bireningti lapen sai hem kelang abang phu jawab son hanse bang hinisi langpon bomlo labangso inki kepang reng along le kaddo kavi chirithom kep ando lapen kelang ponja phan SI maloding tipia phansi pekponlo bonta kidwa boha hem kavi kijunalang kavi paisong kavi pendanglok asona sona kisung dokoklo dak pamengklem tumbang andon ramu nona ko ke nilin wela ke sugudar so mati kalang nang lepia arpulo dak dak ada nilin wela pan ke klem bang lo lewa ke nilin wela lewa lepu ya leputa na tumbang ni ningkan on banana tum dak klem kan ko ini dulu kaning ko
kan ko ne dulot kening kan di kan mana sih dong ke nang li pipi kam dak klem nang ka Inki pangreng engki do ma ba do nang supply long lo tanun kan hini ki thong kya wi mane kota ta ve thang ta ve di mo thai vi mati digdar vi ke lage to masi ni to ma ko supervisor tum ha bagurinya pon lap lo so office habis bang ram long lo ajar lo pan bang lo dulu tak ke ada pangreng rong lo dari kota dari yata ve masih ni tu dam lu Non amad bangso inki ke pangreng adim inki abangki pangreng pon pelang seta inki anarong abangki ipon bom luputa ki hona tumpen ningji pon madakla thang bi tha ta ve ke ni ke sang hem da ve lo ring vel da ve lo jata la be ke sang hem ke la hen do na kim chang lo pen no ma ke ring vel ve la ten ko ta ve la be lo ke pan ta ni li ke pu ke pan pu chra bom he ta me choli ke pan ye ru ve ni ta me pu chra bom lo ko ve la ke ti dam ni te sa do ta dam po pon da la mana da se me da ka ni ring ve o ring ve la ve la ni lang ni ta long chak lo mo ki wan pu ma na wan pe lang ko ve la ni non man nan tum la non ki mi arong rong kan bang do da rong pharu ni rong pharo ni kalau ni mana ki ta chen no kang lo ja de le di ta ni dong long le he ji ma la bi ni la cha ni kumun an ke pu la bom bom la koila mati pen samsoning ti karbiang long live Bokajan subdivision angkang nongka chithanglong Eastern Karbianglong College along Nithom Apartment Kibipon book fair mate lo athoi kelan padopon kedamtang arko ni phai kre isi pen cricket home arni an Nithom Apartment EKAC thanbang chokamar lapen EKAC Student Union Society atum chelangpet hanjang la swalong kedo Eastern Karbianglong College along lo athoi kelan padopon bangso lowa thui kelan ka padopona long asam havar prek jamadim pen lowa thui kelan atum bangsi ongdong kenang sot lapen kapor hi meme alowa thui lampon lo karbi pindeng sumpot apiarita kelan lapen sonthan mate science hai huita kelan padoponsi klim somaratum angbong arjan ki hi chepate anparta lowa thui ketok kangchap kepaklang hai huita padopon lowa thui kelan ki jutsi arni anarlo por phai kre hinia porpen radamai pita pangni ponsi EKAC thanbang ki hoy Anil Chandra Das pensi mai chepahem phupon laswa hot alohia manpen pherangki Sanju Bora Thaneswar Nyok Bokajan Press Club amaipu Ranjit Bora Chunbang Suraj Mahantatum Chetongdon Maya long kaprek akhaya tumpen methang jutanga ki kanta paklang ponsi adun thu ason chepati duna tumang bongpen ki hai duna tuma phan nongi pajirpon ভৱিষ্যতে কিছু পদক্ষেপ আমি ল'ব পাৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়খনৰ সিলভাৰ জুবলি ইয়াৰ আহি আছে আমাৰ 2021 1st September আমাৰ 24 years কমপ্লিট হ'ব আৰু 1 September পৰা আমাৰ 25 years আমি এন্ট্ৰি কৰিম আৰু 1 September 2021 ৰ পৰা আমি সিলভাৰ জুবলি ইয়াৰ আমি Bokajan pen ananterang karweng long live Singhason Karbi Jutang Ateranga Hinpen Chupatrupi Ponsi Kedamtang Arkoni Pai Cricket Hamani Disobai Pathok Lamalong Hen Upahi Kitiasai Kedeng Pon Lasonsi Kedamtang Suri Hinira Craner Cap Aningkan Pen Singhason Constituency Along Hen Upahi Kitiasai Pangcheng Ponsi Pini Arniana Banghi Ingdeng Kithaman Nangpleng Tanglo
anikan wang ason thak thak si pening le thota singhason karbi jutang aterang ahin pen pater pipon si bangso sai dengpon karbe khaya long do ek sarlongki lapen ijangpo longki pen ke paman kang hen up ahia porom ingthum si ingdeng ki thom hen up ahi ki tiahut kilun ke kan alir alon pen talon pon labangso hen up ahi ka talon along singhason karbi jutang aterang amai phu jiten teron pen kaning je tengki ani kanwang ta lapuson amai pado lapen non ki bangji arnita talon pon bomlang pusi teron asang hopen ningje pon labangso amen ka chir po na bang lapuson sini tuma singason ang kang son si mathalo ye methang ahawararu isik ki mesen mate ki choklim na bang so jutang bang ni tum ki claim ke dam pon unji mate claim dam pon nangji bula bang so ke matha pon sini tum claim pon iglo na sila bang solong ake chok ki lapuson do kok thai mini kitambe kadu kawi jutang ke thega tuma phan yuwa ke thega tuma phan sini tuma hin ba chuningri ni tum ki chok chialong ke duan musami ku thot nang ba chok dunia phan la ba sini tuma hin kan ke kai ki la chuningri pon na ti ni tum singason kar bi jutang terang ko ni to men chi pon ke la ko ni yen lo la he na si henu ba hi ke kan la bang so bang mang la sonik lo ho je ni tum pining pa na ki ni tum ingdeng e thoming lo na si ni tum sokero ye kan la pen ke henu ba hi ke kan la bang mang ke ni tum asabo ka cheptek lo sondu athema itum la bang mang ke tum ke salam nak bang ke dok ik sarong ki la pen hat bi mang yang la bang sa porom ma puti bang sa non mang ni tum ke volongko maji pen belson terang karbeng nong live ajo anarlota kheroni ahawar habit ingnar hor ke honklunga jok sai katiki dam haya bangawi lapen katiki tanga de malongta chedam hai he habit aingnar jongsi nangli katiki asokasang nok gehu chana phinu nang chopilo pulote aminu tekang mate kelong ongmu chotiti pusi munidatum chethan bonta ang ton pen nang chopi et pulote labangke kopilo ki puji non ke kheroni ahawar sarkatiki aradatum amenu kelong chikalisi kachilut anathosi dambomlo athe saile chotiki jisrame habit ingnar ke honklonga jok sai katiki longle lapen katiki tangasok gehu lapen nokalongta chedama he akisum dokoklo lason se kheroni purana basti puaronglong patowe edon sanjay singh pu pherangke ai ka hemalongta habit ingnar ki pripi lapen sham sundar chauhan aret gehuta angton pen chopilaplo lason thak thak si adungarai aret nok chana phinu bire bithongarlo cho e chosom asonanta banhok thailo kheroni along lapuson ake songke pho non het pan kalilo sitame ingnam rai kom asai khiatum ka chachaklu na bangke manghodun memi ingnam rai kom sai khiatum adima long anke dampo sita kiplung japhan pangkre vetiti lapan wildlife atuma phan chiki pen kiplung japhan ta matha thepusi rat pen akoiwan এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে মোৰ খেতিত মানে গেহু খেতি লগাইছিলোঁ হাতীয়ে আহি উৎপাত মচাই আছে আৰু 2 মাহ ধৰি কণ্টিনিউ হাতী উৎপাত চলি আছে সমগ্ৰ খেৰনি অঞ্চলত আৰু এতিয়াও কুঁহিয়াৰ খেতিত আছে আমি খেতি কৰিবও নোৱাৰোঁ খেতিত সোমাব নোৱাৰোঁ চৰকাৰৰ পৰা আমি কিবা এটা হেৰি বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে কোনো ইয়াত ব্যৱস্থা লওক আৰু এতিয়াও হাতী পিছপিনি কুঁহিয়াৰ খেতিত আছে আৰু মোৰ ইয়াত 2 বিঘা গেহু খেতি লগাইছিলোঁ এইটো গোটেই খেতিটো একদম পুৰা ধ্বংস কৰি দিছে হাতী আহি কিমান মান হাতী 30-40 জন মান হ'ব ৰাতি মানে ৰাতি সন্ধিয়া এবাৰ আহিছিল আমি অলপ হেৰি কৰিখিনি খেদালোঁ আকৌ ৰাতি 3টাত আহি তেওঁলোকে চব ধ্বংস কৰি দিলে কি জায়গা হয় এইটো খেৰনি পুৰণা বস্তি এটা হাতীটো সমগ্ৰ খেৰনি অঞ্চলতে ঘূৰি আছে আৰু ক'ৰবাত ঘৰ ভাঙে মানুহে 2জনক মাৰিছে
আৰু এফালে বস্তিত আৰু কিমান বিঘামান খেতি ঘেঁহু খেতি এইটো চব নষ্ট কৰি পেলাইছে ahok wildlife atuma phat pachini pen plung ple pulote plunguni bangsojok heroni ahawar arlokedo karbi biharbi bengali ahom dimasa nepali radatum anungwe bangta megjang sojo anpinno heroni pen mohonteron karbengnong live Pini prime time berita kelopon sekang tonik lo domi thakmi kardon.